o aroy non joni ka suratul kahf anden taho ngol ɗo surawol ingol mari importance ka julɓe ɓe muradu moƴƴiro ɗo en ƴettude qissa on ngol ɗo surawol suratul kahf ɓe wi imam muslim ɓe fillike hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kala janguɗo ayeje 10 arane ɗen ka suratul kahf kala janguɗo ɗe hunjiɗen ɗon suratul kahf ayeje 10 arane ɗen ka fuɗɗi ɗon alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi lkitaba walam yaji allahu iwaja o janga ha ka allah daali ɗon wa hayyi lana min amrina rashada aya 10 onni wa hayyi lana min amrina rashada nelaɗo maki kala hunjiɗo ɗum ɗo allah danday mo masihu dajjal en aroya yewtugol ko mboni masihu dajjal ko honno masihu dajjal ɓattori yimɓe ɓen anden to nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki ala e annabajo nelaɗo sina o rentinayno yimɓe makko ɓen fi masihu dajjal sahabaɓe wi nelaɗo jannayno ɓe fi masihu dajjal ɓe wajoɓe ɓe hulɓina ɓe ha sahabaɓen sikka masihu dajjal no ka ɓawo leɗɗe madina ko en faamu wondema hiɗen hani enen tigi rentagol e oɗo joni nelaɗo maki ngol ɗo surawol ngol wonɗen arde explique gol ɗo fimum suratul kahf ko fanɗi o ko fanɗi an julɗo on ko raɓɓiɗuɗa e wakkilare o geru hunjoɗa o moyin ayeje 10 arane ɗen fiyo allahu on dandire sabu ɗen masihu dajjal ɗum ko en no tawa e ɓural maggol kadi kangol suratul kahf nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki kala janguɗo ngol fo maggol ñande juma allahu on waɗanaymo annora ka yeeso makko kono jalbinamo ittanamo bakkatuji ha juma aroyore nden jangugol ngol ko ɗum waɗi karama koɓɓen hiɓe wiyongol jange kala julɗo hellifaɗo woni sonnajo woni duwiɗo no hani jangugol suratul kahf juma kala juma no hani fiya heɓo annora idan ko ngol surawol wonɗen arde yewtugol fi muɗum watten ɗon ɗo yen fuɗɗade qissa on ko honɗum karama koɓɓe wi fi ɓeɗo ashabul kahf ɓe wi ɓe yimɓe wiyeteɓe ɗo ashabul kahf ko e nder leydi Italie ndin ɓe wuruno ka wiyeteɗo Rome ko ton o qissa maɓɓe ɗo waɗi ka anduɗen ɗon hande enen no wiye Italie ɓe wi kadi tan maɓɓe on ko ɓawo annabi Isa yani ko ɓay annabi Isa nelama annabi Isa feƴƴi si qissa maɓɓe o waɗi buy ko ɗo jaɓi woɓɓe noon no lundi woɓɓe no wi o qissa ɓeɗo on ko ado annabi Isa wadde kono ɗum ɗo fof alana en importance moƴƴa ko honde tumaɓe wonno est ce que ko ɓawo annabi Isa ka ko ado annabi Isa ɗum ɗo fof alana en importance moƴƴa importance men on ko yen heɓu nafoore ko woni kon e qissa maɓɓe on kamɓe ɓeɗo sukaɓe wi'etenoɓe homɓe ashabul kahf yimɓe nde ɗo fammere en andi joni ashabul kahf ko leydi honde ɓe wurono wiɗen ko Italie e en andi kadi wondema e zamanu maɓɓe on ko suwa ɓawo annabi Isa ma ɗum ɓay annabi Isa feƴƴi yani ado annabi Isa jentoɗen taw Allah subhanahu wa ta'ala ko fuɗɗori kon joni o ari weltingol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e yewtinani hari question o mapini julɓe ɓen mapini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joni noon fi ka weltingol nelaɗo Allah daali hon ɗum am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba e an nelaɗo ka a sikku ɓay réponse o neeɓi arde a sikku wondema issa yewtere fi ɓeɗo yimɓe ashabul kahf ɓe yimɓe nde fammere warraqimi e ɗereli ka fi maɓɓe windano ɗum histoire maɓɓe walla alluje ka fi histoire maɓɓe o windi ɗon am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba hiɗa sikka ɗum no tawa e ayeje amen hawniɗe ɗen hiɗa sikka menen ɗum no majjani men hiɗa sikka ɗum no yoni menen komin mantora ɗum ko piihoy amen to sukoy noon ko feƴƴi kon fi hoore ashabil kahf e mawnande yimɓe ɓen Allah daali kanko ɗum ɗo ko sama kala ɓe wi ɓeɗo ko noni qissa maɓɓe on wondema ɓe hoɗuno e saare e yewti ndewetende Rome Allah tawni ɓe lamɓe bandiɓe ha lanɗo fewndi o leydi ndeññande lanɗo leydi maɓɓe ndin o moƴƴani sanamuru o wi ko nduɗo rewete joni fof koyo rew ndun ɗon sanamuru maɗum yoɓe rewmo kanko goɗɗum e muɗum imma ko sanamuru moƴƴinano ma ko kanko tigi wi joni kala wonɗo ka saare ɗon ko kanko rewata tawi noon fewndo on say no woduno jokkunoɓe diina annabajo feƴƴuno ɗon imma ko annabi Isa ma woduno ɗon ado annabi Isa tawi no woduno julɓe laaɓuɓe yiɗuɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi oɗo lanɗo hino wi'eteno Diqyanus lanɗo bandijo o laamino ɗon himo wi'eteno Diqyanus hara yejjitali ko yewta kon fof leydi kaɓe wonno ɗon ko Italie lanɗo maɓɓe on no wi'eteno Diqyanus hara yejjitali bete ɗeɗo inde anditen ɗeɗo ɓay o wi ko kanko rewete ɓeɗo sukaɓe tawi ko sukaɓe goy kamɓe ko ɗum ɗo kadi ɓuri welde e nder qissa on ko tawi kon ɗum ɗo weeli Allah ha o fillike qissa maɓɓe on ka Qur'an koko tawi kon wona mawɓe nawyuɓe ko sukaɓe tawɓe nden ñande kala ko aduna on faala kon hiɓe faala hiɓe fewndude e muɗum siko jokkugol rewɓe siko ɗaɓɓugol jawdi siko wondugol ka poste ministériel ji hiɓe wawi wonde est ce qu'on faami nden ñande ɓeɗo si tawi no hara ɓe faalano
be jokkayno oɗo lamɗo ɓe wona ɓe nome dalle grande poste kono ndaare ɓeɗo kamɓe ɓe wi'i ɓe wakkilaki yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi hari ko ɓe jeeɗiɗo en aroya yugol ɗum ka nder deftere ga hari ko ɓe jeeɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala o watti ɗon bareru maɓɓe ndun en ara yugol ko Allah yewti ɗum ko ɓe wi ɓeɗo goɗɗo e maɓɓe hari ko aynowo dammi ko bareru makko ndun woni ko jokki ɓe ɓay hari ko ndun o aynirayno kamɓe ɓe moɓodiri kamɓe sukaɓɓen ɓe wi ene tigi tigi on ko Allah goto tagi leydi ndi on andi ko ɗo asinɗen ɗo ko honɗum heɓeten ɗo ko imanu billah surtout enen sukaɓe yaltuɓe ɓen ari hande leyɗe ka tawata dina kam mara dole ko ya andu sa ari an ko anduwa wonde ambassadeur Allah on ka wonɗa ɗon ko anduwa représentugol Allah ko anduwa représentugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko anduwa représentugol nurul islam annora dina kan idan jento ɓe ɗo ɓay tan maɓɓe on kamɓe ɓe gannanama an noon a gannanaka a wiyaka a rewata Allah ka wonɗa ɗon a haɗaka rewgol Allah leydi ka wonɗa ɗon jento ɓe ɗo sukaɓe anda ko Allah weltorani ɓe kon fuu ko par ce que ɓe waɗi geste mo ɓe wawi wadde on tawi ko ɓe sukaɓe ɓe yalti noon joni ɓe yalti ka saare maɓɓe few ɓe dogi suuɗagol lanɗo on ɓe yahi ha ɓe natoyi e nder fammere ɓe naati suuɗagol nder ton issa on fof ko ɗo fuɗɗi ka nder fammere ɗo joni noon Allah daali ba auzu billahi min alchaitani rajim bismillahi rahim am hasibta anna ashaba alkahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah dali kada sikka fi ɓe sukaɓe no tawa e mandeji amen hawneji ɗin Allah dali awa jentomi yewte anditi o anditi ɗo hari nelaɗo andano idan ko andi fama wondema tuma ɓe e sukaɓe ida awal fityatu ilal kahfi tumande ɓe sukaɓe imminoɓe dogi ɓe yahi ɓe fattoyi ka fammere ɓe suuɗi ton fi dandugol dina maɓɓe kan ɓe wi honɗum ɓe wi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada min tori kema joma amen waɗan men immorde kama an Allah yurmede yurmin men tawa kala ko min woni gollugol ɗo ko men hawrali e sattede sabu si a wallitaki men min perday woni min tori kema kadi hawrindin men e kala ko min woni wadde kon harano wondi e peewal tawa koko yiɗuɗa an Allah yarliɗa ko ɗum woni wa hayyi ilana min amrina rashada newinan men hara kala ko min watta kon ko honɗum ko moƴƴere duuɓi 309 hiɓe ɗani ka nder fammere ɗon fi honɗum par ce que Allah tabaraka taala o hoddiri o ayna ɓe nder ɗon jonnon imaginez vous ɗanagol tun hay balɗe ɗiɗi nanon fere duuɓi 309 hiɓe ɗani ka nder fammere ɗon goɗɗo andali fi maɓɓe subhanallah ko Allah atakon ɗum no mawni kono joni arin tun Allah dali fadarabna ala adanihim men piika noppi maɓɓe honɗum men uddi noppi maɓɓe ɗin fil kahafi sinina adada men piika noppi maɓɓe ɓen uddi noppi maɓɓe ɗin mbeɗu duuɓi kontotoɗi mbeɗu duuɓi ɗi Allah happi ɗin Allah waɗi ka noppi maɓɓe wondema kala ko feƴƴi kala ko kosi ɗon ɓe nanata fiwɓe ɗanoto ko ɗum waɗi si goɗɗo no ɗano duuɓi temedde wallahi o issa si en jentorike o ma en jangiri o hakkille e yi'ay bawɗe Allah ɗen no feeña wallahi e ɓe yimɓe ɗo bawɗe Allah ɗin ko buy yeddi kon e yiyay ɗum no feeña ɗo ndaare Allah daali o ɗannini ɓe o uddi noppi maɓɓe ɗin fiyo ɓe ɗano ɓeru duuɓi ɗi o happi ɗin jonnon jente Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah daali ko ayo Muhammad ɓe landike ma fi o question kamɓe tigi ɓe anda qissa tigi yo kamɓe tigi ɓe anda qissa gongajo on wona arɓe landima ɓen wona immiɓe ɓe yimɓe alyahuda ɓen kamɓe tigi no majjani ɓe gonga kan kono joni noon nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq menen meɗen sifanoma qissa yimɓe ashabul kahf yimɓe nde fammere meɗen sifanoma fi maɓɓe meɗen issanoma fi maɓɓe issa gongajo on ndiyan laaɓuɗan ɗan poyme wonma addande subhanallah naam ya Allah jantanimen men nana joni jentoɗen Allah daali en accu kanko o yewta en ko hombo woni ashabul kahf Allah daali innahum no kamɓe fityatun ko sukaɓe o yi Allah addi suka yagal ngal ka he musidɗo julɗo si ko a cecco ko a suka hollu Allah geste wonde maɗa weltori ngal cellal ngal suka yagal ngal Allah waɗanma wallahi al azim sabu sa waɗali woɓɓe kañum waɗino o jeunesse yagal ko tammo tawata ɗa hani mantorde ɗum sabu gollangol Allah subhanahu wa ta'ala hara wona waɗugol tum paariji wona yahugol tum wona yidugol tum e rewɓe yidugol tum e worɓe jokkugol tum poynam wona ɗum Allah jondirma jeunesse yagal nane Allah daali innahum fitya fi hon ɗum Allah jantaki tum fi maɓɓe hara innali fitya ko sukaɓe o waɗo tum innugo innahum unasun yimɓe amanu bi rabbihim ka kono wi innahum fityatun ko sukaɓe ɗum ɗo ko tappiri ɗo fitya on fi kala suka jomiraɗo hakkil yo o miiji to o andita o faama
e jaka Allah ko ɓuri weltorande ɓeɗo geste maɓɓe ko ɓay ko sukaɓe. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, ɓe gomɗini jawmi maɓɓe. Wande Allah ni en habbo qissana en kanko tigi qissa on ka imo jabanade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ko sukaɓe gomɗinnoɓe joma maɓɓe, ɓe huli joma maɓɓe, Allah wi mi ɓeydani ɓe min kadi peewal. Ɓay tum ɓe gomɗini, ɓe darike, ɓe suusi fewtugol lanɗo on. Ƴettede Allah subhanahu wa ta'ala, Allah daali wa rabatna ala qulubihim, min haɓɓi min fiɓi ka nder ɓerɗe maɓɓe. On ɗum gomɗinal ngal ala qulubihim, gomɗinal Allah ngal, cuucal reedungal, suusugol hara ko suusandu gomɗinal, wona wondugol e yawre. Allah aawi ɗum ka ɓerɗe maɓɓe. Ko ɗum waɗi Allah daali id qaamu, tuma nde ɓe suusuno daragol, id qaamu fa qaalu, tuma nde ɓe suusuno daragol ɓe wi'i rabbuna menen dey jooma amin. Subhanallah, e hoore yeeso lanɗo wonɗo warde kala wiwɗo la ilaha illallah. Sukaɓeɓen ɓe dari, ɓeɗo ɓe jeeɗiɗo ɓe dari ɓe wi rabbuna menen dey joomi amen momin rewata on, rabbu samawati wal ard, ko jeyɗo leyɗi ɗin e kammugu on, ko wiyeteɗo Allah on. ɓe watti ɗon hon ɗum, lan nad'uwa min dunihi abadan, min rewata si wona kanko abadan. Ko watta wo yo waɗu, si min maayay yo min maayu, kono min rewata sina wiyeteɗo Allah on. Ko ɓe woni ashabul kahfi, ko ɓe Allah weltani ha o janti fi maɓɓe ka Qur'an, tawi en jangay fi maɓɓe ha darngal daro. O yi ko Allah wi kon innahum fityatun amanu bi rabbihim, konto imanu maɓɓe o yaltiti ko ɗo o id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi abadan. Ko imanu tu wawma jonnude on force ya daro wolana ɗum mo tanniɗa warete joni, wi amene nde min rewata. Hande ko jelo e meɗen huli patron mum ka golle andingol ɓe ko julɗo, fiita yaltu golle, jelo e meɗen huli wowlalngol bosɓe mum ɓen kañum ko julɗo. Jelo ndaare ɓeɗo yeeso lamɗo dundarankejo wiwɗo waray, kala wiwɗo la ilaha illallah, ɓe dari ɓe wi'i menen dey komin rewata ko jooma amen. Olle kadi ko taguɗo leydi e kammugu, ɓe wi'i honɗum, ɓe wi'i menen min rewata sina kanko dey, simin waɗi ɗum, simin rewi goɗɗo go harana Allah, laqad qulna idan shatata, haray pellet min wowli fenande, par ce que meɗen andi ka ɓerɗe amen wondema ko Allah tu woni ko tagi. Subhanallah, Allah daali joni noon ɓeɗo ɓe wi'i haula'i qawmuna takhadhu min dunihi aliha lawla ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin. ɓe wi ɓeɗo yimɓe ndi leydi amen, yimɓe saare amen nden, ɓe ƴetti goɗɗo go reweteɗo hara wona Allah, ɓe jokki rewgol sanamuru ɗum, ɓe huli lanɗo on, ɓe wi'i kamɓe kon ɗon ɓe rewata. ɓe wi kono ko honno noon ɓe lando preuve, ɓay lamɓe ɓen wi'i yo sanamuru ndu rewe, ko fi on ɗum population on landaki preuve, fi hon ɗum yimɓe forsaɓe yo rew nduɗo sanamuru, honno ɓe inna awa addane men preuve wondema nduɗo sanamuru ko rewetendu ni. Kono ɓe addali, sukaɓe ɓe landi ɓe wi faman adlamu mimman iftara ala llahi kadiba aw sa'ala Allah, ma hara ko Allah landi no wawa ƴettude question on, ko hombo ɓuri toñude ha on fefindi ɗo moƴƴini fenande hoore Allah, o moƴƴini fenande o takke hoore Allah. Allah daali wa is tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. ɗo ɓe yewti hakkunde maɓɓe kamɓe sukaɓen, ɓe inni enen haɗi acciten immoɗen ɗaɓɓen ka yahen suuɗoɗen, toroɗen jooma meɗen yo waɗan en moƴƴere halfinen mo fiyaki men on, toroɗen mo kanko Allah. Ko ɗum ɗo ɓe yewti, ɓe desidi, ɓe immi ɓe yahi ka fammere. Jon noon Allah daali subhanallah, Allah wi en ɓe ɗanike ɗon duuɓi 309 hiɓe ɗaani. Jon noon ndaare Allah subhanahu wa ta'ala no feññinande en konno ɓe walorno, duuɓi 309 an goɗɗo no waali nokku ngoto e leydi kadi o maayali, ɓandu makko ndu ñamaki, ko honno ɗum woniri Allah no sifanaden konno ɓe walorno. Allah daali wa tara shamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata al-shimal wa hum fi fajwatin min. Allah daali o position ɓe ha gasi tawi nange ngen si fuɗi, ɓay ɓandu ndun hiɗon andi no besoin ni heɓugol éclairage seeɗa ka nder fammere kaɓe won ton ko e nder niwre. Kono Allah o wi nange ngen si nge fuɗi, nge fuɗira ka sengo ñaamo, nge taaro fammere nden, beru ko ɓe haton jini e nakun seeɗa ko memaɓe nder ton fiyo ɓalli maɓɓe ɗi won hon ɗum fiyo ɗi résistu. Si hewti kadi ka nge muta, nge mutira ka sengo nano. Joni bimbi nange ngen nge memi sengo ñaamo ngon seeɗa, kikiɗe kadi nge muccira ka sengo nano. Allah addana ɓe hendu kadi beru ko ɓalli maɓɓe ɗin besoin ni kon, fiyo ɓe wawa wurugol yo ɓalli maɓɓe ɗin tabitu hara ɗi ñolali, ɗi yorali, ɗi bonali. Subhanallah. O wi dhalika min ayatillah, ɗum ɗo ko immorde ayeje Allah mawnuɗe ɗen ni kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Allah daali kala on mo Allahu on fewni ko kanko woni fewuɗo on, kala mo Allahu on majjini a heɓantamo peewal.